ассалому алейкум ҳамдиёрони арҷуманд. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ шуморо тавассути барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба шарҳи ҷиноятҳои қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг, одамрабоӣ, нашъаҷалобӣ, дуздӣ ва дигар кирдорҳои зидди қонунӣ маълумот медиҳад. бо шумо дар студия Моҳрухсор Таваллузода. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров як ҷинояти расондани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати маргро ошкор намуданд. ду нафар сокинони ноҳияи мазкур бо ҳам муноқиша карданд ки яке аз зарби ҷароҳати бардоштааш ба ҳалокат расидааст. шарҳи бештар дар гузориши подполковники милитсия Акбар Шарифӣ. вақте ки шахс вобаста ба оқибати амалу рафтори худ бепарвоёна муносибат менамояд, сарнавишт ӯро ба ҳолатҳое дучор месозад ки оқибаташ вой мебошад. тасдиқи ин гуфтаҳоро дар ҷинояти ба қайд гирифтаи масъулини шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дидан мумкин аст. санаи 6 январ тахминан соатҳои 18 шаҳрванд Маҳрамӣ Комрон Комилҷонзода соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар кӯчаи Карл Маркси шаҳраки Ғафуров ҳаммаҳаллаи худ шаҳрванд Ҷураев Шаҳром Баҳромович соли таваллудаш 2003-ро вохӯрда аз сабаби хусумати шахсӣ бо истифода аз кори кисагӣ як маротиба ба қисмати чапи қафаси синааш зада аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. барои чӣ ҳамин ҷиноят содир кард? як вақто телефон қати ҳақорат карда буд барои ама. шумо ҳақорат кард? Не, хонангиҳои ҳақорат карда буд. ба як ҳақорат сабаб шуд ки шумо ба як сабаб маҳрум шуд? намхӣ шуд. дар аввал шумо мақсади аз сабаби маҳрум кардани ҳамон нафарро доштед ӯ мехостед фақат ҷароҳат расонед, тарсонед? Не, фақат ҳамон тарсондан мехостам. вақте ки шумо ҷиноятро содир кардед, ҳолати рӯҳии равонии шумо чӣ буд? ҳушёр будед, маст будед, ягон машрубот, ягон таблетка дору истифода бурдед? Не, ҳушёр будам. ҷароҳатрасонӣ бе мавҷудияти муноқиша ҳангоми рӯбарӯшавӣ ногаҳонӣ сурат гирифтааст. захми воридшаванда боиси хунравии дохилӣ гардида, ҳарчанд ҷабрида ба беморхона дастрас шуда бошад ҳам оқибат ба марг меанҷомад. бо гирифтани ахбороти оперативӣ милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо изи гарм ошкорсозии ҷинояти дараҷаи хафнокиаш махсусан вазнинро таъмин намуда, гумонбаршуда Комрон Комилҷонзодаро ҳангоми берун рафтан аз ҳудуди вилоят ғофилгир карданд. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо дастрасии талаботи қисми сеи моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҷинояти одамрабоие ки 25 сол қабл дар шаҳри Душанбе аз ҷониби як гурӯҳи муташаккили ҷиноятии силоҳбадаст содир гардида, то ин замон ноошкор боқӣ монда буд. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтгоҳи ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ин ҷиноят ошкор ва гумонбарон дастгир карда шуданд. майёри милитсия Сироҷдини Шакурӣ дар ин хусус гузориш омода кардааст. дар натиҷаи амалисозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боз як ҷинояти одамрабоӣ ошкор карда шуд. тибқи маводҳои тафтишотӣ субҳи 21 январи соли 2000 шахсони силоҳбадасти номаълум писари 16-солаи Шарипов Ҳақназар собиқ муовини прокурори нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистонро аз назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур рабуданд. дар наздикии мактаб мерафтем ки ду нафар шахс омадан бо мо салом кардам. баъд пасон падарамро пурсон шуданд. дар ҳамин ҳолат аз роҳи калон мошин омад дари қафош кушода. дар ин лаҳза ҳамун ду нафари ба мо салом кардагиҳо аз дастҳои ман аз қафо бардоштанд ва ҳамсинфамро гуфтанд ки ин дузд аст, мо инро мебарем, ту рава инҷо. дами дар мошин буда аз поёам кашида як муш зад, аз ҳуш беҳуш шудам. пас аз гузашти 25 сол муайян гардид ки ин ҷиноят бо ангезаҳои хусумати шахсӣ ва бо мақсади ба даст овардани маблағи калони пулӣ
با دستور اودینایف خدوینظر رهبر گروه متشکل جنایتی سلاح به دست از جانب هممسلکانش صمدوف عبدالحق سال تولدش 1973، اودینایف ریواج‌الدین سال تولدش 1974 و دیگر اعضایان این گروه ساکنان شهر وحدت صادر گردیده است. این گروه متشکل جنایتی تحت رهبری اودینایف خدوینظر در طول سالها شماره زیادی جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین را صادر نمودند. قابل ذکر است که اودینایف خدوینظر سال 2013 پس از صادر نمودن جنایت نوبتی مخصوصاً وزنین هنگام دستگیرکنی به کارمندان مقامات حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده به ضرر گردانیده شده است. سنجش‌های گذرانیده مقامات میلیسای پایتخت معین نمودند که اعضایان این گروه متشکل جنایتی نابالغ شریپوف منوچهر را که آن زمان خواننده صنف نهم بود به طور مجبوری به اتوماشین تمغه وز 2103 سوار نموده به قرارگاه خود واقع در دهه تنگه‌ای بالای جماعت دهاتی سیمیگنج شهری وحدت بردند. نامبردگان نابالغ گروگان را در آنجا تحت نظارت شخص سلاح به دست به مدت 65 شبانه روز غیر قانونی نگاه داشتند. چنانکه معلوم گردید مقصد اساسی جنایتکاران به دست آوردن مبلغ کلان پولی بوده برای آزاد نمودن نابالغ از والدین او $50,000 آمریکایی طلب کرده گرفتند. نامبردگان پس از پوره به دست آوردن مبلغ گروگان را آزاد نمودند. در سالهای جنگ‌های شهروندی با اودینایف خدوینظر شناخته شده بودم. در نزد بیمارخانه شهر وحدت ما واخوردیم. او با من گفت که به شهر دوشنبه رفتن یک کودک رو گرفته آوردن در کوره. من راضی شدم. بعد پگاه اودینایف خدوینظر همراهی اودینایف ریواج سید احمد اومدن ما را پیش بالینسا با گرفتن خستیم رفتیم به شهر دوشنبه کوچه عینی پیش مکتب در اونجا ایستادیم و یک چند لحظه گذشت اودینایف خدوینظر همراهی سید احمد رفتن پیش همو کودک. ما در ماشین شتگی بودیم. رفتن همو کودک گرفتن آوردن ریواج‌الدین فر اومد کودک مثلا در نزد ما شینوندن. ما کودک از سرش خم کردیم گرفتیم به ناحیه وحدت اومدیم. یزدانی در اینجا بود اینجا درو آوردن شد. عین زمان نسبت همه اعضایان این گروه متشکل جنایتی طبق طلبات ماده 130 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده صمدوف عبدالحق در حبس پیشکی قرار دارد. اودینایف ریواج‌الدین و دیگر اعضایان گروه در جستجوی رسمی قرار داشته جهت دستگیر نمودن آنها چاره‌بینی‌های اپراتیوی ادامه دارند. آشکار گردیدن این جنایت بار دیگر ثابت می‌سازد که ناوابسته از گذشت سالها و مرکبی شرایط دوره صادرشوی جنایت که اداره‌های جنایتی هیچگاه به جواب نمی‌مانند. یک دلیل پهن و فروش واسطه نشعه‌دار در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه باباجان غفوروف آشکار کرده شد. جهش اپراتیوی با مصادره زیاده از 5 کیلوگرم واسطه نشعه‌دار نوعی حشیش نتیجه این عملیاتی با برار است. قصدی به جامعه خفناک نشعه‌جلبی برادر و خواهر ساکنان ناحیه یوان و هممسلک آنها ساکنی شهر حصار تحت نظارت و کارکرد غیر آشکارای اپراتیوی قرار گرفته. اخیراً با استفاده از متدهای اپراتیوی کارمندان میلیسیا و حرکت‌های جنایتی آنها نقطه گذاشتند. کارمندان اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسپیتامین در نتیجه کارکرد اخبارات فوری فعالیت غیر قانونی گروهی سازمان یافته نشر جلابی از حساب استقامت کنندگان ناحیه یوان و شهر حصار را آشکار نموده 5 کیلوی و 376 گرم مخدرات نمودی حشیش مصادره کردند و 3 عضو شبکه نشر جلابی شهروندان تشایف محمد فرهادویچ سال تولدش 1991 خواهر نام برده تشایف فرزانه فرهادونا سال تولدش 1996 استقامت کنندگان دهه بوستان جماعتی دهات گوهر یوسفوی ناحیه یوان و شهروند کریموف شریف سعیدویچ سال تولدش 1978 استقامت کننده دهه جاروبسای جماعتی دهاتی حصار شهر حصار در جریان صادر نمودن کرداری به جامعه خفناک غافلگیر کرده شدند. در سری 1 کیلوش پول وعده کرده بودم
30,000 сомон фоида медиҳем. сари ҳар 1 килограмм 30,000 сомонӣ маблағ фоида медиҳед. Тамхел? гумон кардем ки дар ҳамин дасти милитсия намеғалтем. ҷавонон бо як вай мегӯем ки ҳамин корро накунем, пушаймон мешем кори кардатон. фаъолияти ғайриқонунии нашаҷаллобӣ тавассути барномаҳои иҷтимоӣ сурат гирифта, дастгиршудаҳо бо роҳнамоии Расул ном шахс сокини ноҳияи Ёвон ки айни ҳол дар хориҷ аз кишвар қарор дорад, бо роҳи нишонгузорӣ ба истилоҳ закладка воситаи нашадорро қабул ва бо ҳамин шева интиқол медоданд. хати ҷуғрофии маомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор аз ҳудуди вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то ноҳияи Спитамен давом ёфтааст. шиносам ба номи Расул ки ин ноҳияи Ваҳдат аст. ман дар Қозоқистон ҳамроҳӣ кор мекардем бо вай. ба ман занг зада гуфт ки дар ин локатсия 3 кило бор гирифта аз ноҳияи Айнӣ ба ноҳияи Спитамен бурда расон. ман ин корро анҷом додам ва ҳангоми ба ноҳияи Спитамен дохил шудам дастгир кардам. шумо як маротиба ҳамин хизмат расонӣ кардед ё пештарам мекардед? як маротибаи дигар аз ноҳияи Варзоб гирифта ба ноҳияи Рӯдакӣ бурда. оқибати ҳамин корро намедонистам ки ба ҳамин ҳол гирифтор мешам. ай кардам пушаймонам. ба ҳайси чӣ вазифа иҷро кардед дар ҳамин курӯ? вазифаи мо ҳамин буд ки ай локатсия борро гирифтам то ҳамин ноҳияи суғда овардам. гумонбаршудаҳо Муҳаммад ва Фарзона Тешаеваҳо ва Шариф Каримов ҳар кадоме бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ дар ҷинояти мазкур саҳм гузошта пойбанди ваъдаҳои пулии сарчашмаҳои паҳнкунанда шуданд. феълан милитсияи ноҳияи Спитамен нисбати 5 нафар бо дастрасии талаботи қисми сеи моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. дар умум аз гумонбаршудаҳо 5 кило 400 грамм маводи мухаддир навъи ҳашиш мусодира карда шуданд. барои дастгир намудани таъминкунандагони маводи мухаддир дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва ноҳияи Спитамен чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ идома дорад. дар шароити идорашавандаи оперативӣ амали ғайриқонуниро милитсия назорат ва муваффақ гардид ки бо мусодираи зиёда аз 5 килограмм воситаи нашадор ҷомеа аз таҳдид ба ҳаёту саломатии насли инсоният дар амон монад. кормандони нозирони минтақавии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор низ зимни чорабинии мақсаднок як далели нигаҳдории маводи нашъадори бангдонаро ошкор намуданд. зимни кофтков аз гумонбар зиёда аз 2 килограмм маводи нашъадори бангдона дарёфту мусодира карда шудааст. гузориш дар ин хусус. муқовимати ҳадафмандонаи устувор бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор боз нозирони минтақавии милитсияи шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисорро муваффақ гардонид оиди фаъолияти пинҳонкоранаи нашаҷалоб ахборотро коркард намоянд ки натиҷаи он мусодираи 2 кило 300 грамм воситаи нашадори нави бангдона аз як нафар нашаҷалоб сокини деҳаи Дурбати шаҳри мазкур Шаҳрванд Раҷабов Эмомалӣ соли таваллудаш 1959 аст. ҳангоми пурсиш маълум гардид ки гумонбар солҳои зиёд ба истеъмоли ин нави воситаи нашадор машғул буда дар манзили истиқоматии худ ба парвариш ва коркарди бангдона машғул аст. инчунин ба шахсони бовариноки худ воситаи нашадори бангдонаро ба муомилот мебаровардааст. 4 дона ниҳоли бангдона шинондум, 3 таш хуршид, 1 таш гирифт. баландиш то пеши ҳамун девола, баланди ҳамин ҳоҷатхона. роварун дар болои оғилхона хушконда гирифтам. 30-35 хуршид ман ҳамин маводро истеъмол мекунам. маврид ба зикр аст ки ашхоси ҷиноятпеша пеш аз ҳама ба ҷомеа таъсири манфии хешро мерасонад. аҳли ҷомеаро мебояд барои пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ ва боздошту дастгир намудани чунин ашхос бо мақомоти салоҳиятдор ҳамкорӣ намоянд, зеро бетарафии онҳо метавонад боиси он гардад ки чунин нафарони нашаҷалоб боз чандин нафари дигарро ба бемории мушкилдавои нашамандӣ гирифтор намуда нафарони алоҳидаро ба гирдоби ҷиноят ғутавар созанд. дар шуъбаи тафтишоти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор нисбати Раҷабов Эмомалӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. идомаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.
милитсияи вилояти Хатлон боз ҳолатҳои басеру ҷоду машғул гардидани нафарони ба ҷомеа зарароварро ошкор намуд. ин навбат дар ноҳияҳои Дӯстӣ ва Қубодиён чунин нафарони мардумфиреб ба даст афтоданд. гузориши ҳамкоронамон оиди кирдорҳои мардумфиребонаи ин сергарон таҳия гардидааст. эътиқоду эътимод намудан ба соҳирону фаъолбинон ва раҳоӣ ҷустан аз мушкилотҳои рӯзгори хиш тариқи муроҷиат ба ин тоифаи мардумфиреб дар ҳақиқат як амали нангину шармовар ба ҳисоб меравад. вобаста ба ошкору муайян намудани чунин ҳолатҳои мардумфиребона кормандони милитсияи Хатлон пайваста чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ доир намуда пеши роҳи фаъолияти ғайриқонунии онҳоро гирифта истода бошанд ҳам мутаассифона баъзе аз онҳо ба таври пинҳонӣ кирдорҳои мардумфиребонаи худро идома дода истоданд. кормандони милитсияи ноҳияҳои Дӯстӣ ва Қубодиён дар доираи баргузории чорабиниҳои фавриву ҷустуҷӯӣ 2 нафар аз сокинонро ки дар манзилҳои истиқоматиашон шаҳрвандонро қабул намуда ба воситаи рехтани хуни мурғ, китобҳои марбут ба сиҳру ҷоду ва фаъолбинӣ, сиҳргарӣ ва ба истилои мардумӣ ба гармиву хунуккунӣ машғул буданд дастгир намуданд. инҳо Чӯтова Холдур Зияхоновна соли таваллудаш 1971 сокини деҳаи Кӯҳдомани ноҳияи Дӯстӣ ва Хушматов Панжи Рӯзиевич соли таваллудаш 1950 бо лақаби Мулло Аҳмад сокини ноҳияи Қубодиён мебошанд. таассуфовар аст ки новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ боз шаҳрвандоне пайдо мешаванд ки ба чунин афроди қаллоб чун ҳоҷатбарори кори хеш бовар намуда аз ҷодугарону фолбинҳо дармони дард меҷӯянд ва беҳуда молу ашёи рӯзгор ва маблағҳои калонро аз даст میدن. این کتابایی که برای همین گرم خونی که همین سیاست پیسا همه کنم این اصلا برای جین این هم یک مقام به سنگپران میکنه جینا این هم صورت باشه نمیاد جین دوست هم برای همین کار پیش رفتن می نویسم این ای بابا کلام میگه یادگار این بشرمندان التماس میکنم که پیش ما باریم نیاید همش دروغه ما هم کذا برای یک زندگی همین پیش رفتن میکردم. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان و مشتریانشان طبق طلبات ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده به سود ارسال کرده شد. ҳарчанд баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ корбарӣ намояд ҳам мутаассифона боз қоидавайронкунии ронандагон ва дар ҷойҳои нодуруст таваққуф намудан ба қайд гирифта мешавад ки дар бештар маврид ба танбашавӣ оварда мерасонад. таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ ва баландбардоштани фарҳангу маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат аз масъалаҳои муҳими соҳаи роҳнақлиёт ба шумор рафта, ҷиҳати пешгирӣ аз садамаҳои роҳнақлиётӣ ва коҳиш додани қоидастезиҳои ҳаракат, раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ва вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам тадбирҳои муассир меандешад. бо назардошти ин масъалаи муҳим дар соли 2026 низ роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳои иловагиро таҳия намуда ҷиҳати дар амал татбиқ намудани он корҳои маърифатӣ ҳуқуқиро ҷоног намудааст. мусаллам аст ки омили ба миён омадани тамошавиҳои сунъӣ ин таваққуфи бемавриду нодурусти баъзе аз соҳибони воситаҳои нақлиёт мебошад ки онҳо худравҳои худро дар қатори дуюми ҳаракат зери аломату нишонаҳои огоҳкунанда сари гардишгоҳҳо, истгоҳи нақлиёти мусофирбарии ҷамъиятӣ гузошта бо таваққуфи ноҷои худ низоми ҳаракатро халалдор менамоянд. бо мақсади ҳар чӣ зудтар бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта бо супориши роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави шаҳри Душанбе чунин як чорабинии мақсаднок роҳандозӣ гардид. назоратчиёни соҳа дар минтақаҳои гуногуни пойтахт хизматбарӣ намуда даҳҳо қоидастезиҳои ронандагони воситаҳои нақлиётро муайян намуданд. ҳамзамон бо мақсади барҳам задани тамбашавиҳои ҳаракат, бартараф намудани таваққуф дар қатори дуюми роҳ, озод нигоҳ доштани гардишгоҳҳо, истгоҳи воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, пайроҳа ва дигар гузаргоҳҳои пиёдагардӣ, кормандони соҳа техникаву механизмҳои эвакуаториро сафарбар намуда мушкилоти дар ин самт ҷойдоштаро рафъ намуданд.
در پی عملی نمودن چاره‌بینی مذکور ناظران ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان حالتهای زیادی در خطر دوم و حتی سیوم حرکت توقف نمودن رانندگان را دقیق نموده واسطه نقلیات آنها به جریمه‌گاه‌ها انتقال داده شد و نسبت صاحبانشان اسناد مأموری تطبیق گردید. بایمتوف محسن جان جومانظرویچ سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم‌های قید دولتیش 7206 MM01 که نام برده در واسطه نقلیات خود تجهیزات‌های گوشخراش صدادهنده را نصب نموده بود شبانه هنگام حرکت نمودن از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت گردید. همزمان ابراهیموف عظمت مدامینوویچ سال تولدش 2004 ساکن شهر دوشنبه راننده اتومبیل تمغه BMW رقم‌های قید دولتیش 5100WU10 بنابر ناموافق بودن رنگ واسطه نقلیات به شهادتنامه تکنیکی و نداشتن وکالتنامه اداره آن نیز بازداشت گردید. هر دو اتومبیل به جریمه‌گاه ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دسترس کرده شده. نسبت رانندگان چاره‌های قانونی اندیشیده شد. قابل ذکر است که برگزاری چاره‌بینی‌های مقصدناک تنها به خاطر رعایت حتمی طلبات قانون‌های عمل کننده بوده. مسئولین و کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی برای عملی نمودن دستور سفارش‌های راهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. اینجا برنامه ما با پایان رسید. بار دیگر تاکید می نماییم که قانون شکنی در کدام شکلی که نباشد برآمد مناسبت‌های جمعیتی خلل ایجاد نموده به ناعدالتی و بی‌ترتیبی زمینه می‌گذارد. از این خاطر رعایت قانون و ترتیبات برای هر یک نفر باید عادت باشد. تا دیدار نوبتی خیر.